ole tuntum video chuanin nimin assembly session a assist ropui ka ti mai kan thlirin kan ngai thlau dona engponi se ka soi du alawanga kan thlir photang a tuna start question number samriat pani na kan kalang azo turin hachek bial tu member zom tak pu robot rumoi roite lo somang Speaker Kalome. District Council and Minority Affairs Department changtu za omtak chana tana ka zona chu tun naya sarkar thar din nuwa Autonomous District Council pathumte Internal Affairs an chung ko rural chungchanga Governor Thupek Nilovin District Council Affairs and District Council and Minority Affairs Department ain rolem tini Chang Turin District Council and Minority Affairs Department Chang Tu Minister Pu Sila Saivungai Lo Somang Pu Speaker Kalome Hatsek bial tu MLA Purbat Rumo ya roite zo na chan na chu tiang hiani Autonomous District Council pathumte Internal Affairs an chung kororel chungchanga Governor Thupek Nilovin District Council and Minority Affairs Department a enroll riat anilo ti ani zo belna zo turin azo na itu puro bat romo ya lo somang Ole Speaker Kalome ne kan ria theu angin Autonomous District Council pathumte so India Constitution 6th schedule to the Constitution of India noya thu nei na rang nei an nia kan ria tangin kai ni 7th schedule noya state sarkar chuan thu kan nei ya so tiang chuan an mania in real bolan mania rural na fel tak te pon nei an ni atin and Constitution and conduct of business rules te po an mani chung ko chungchang an real bol na tur CCB rules kan ti mai thin kha an ya ti chuan tun na ya hian hey be se lo takin kan revek lo ka ria kan host te po hian pu speaker kan ria ta tulin ka ria a hey kan member za om tak pu RM chakma pu rasik mohan chakma ina CEM ni chunga MLA ni bok laya hian Office of Profit dan bo chiang dewa puin so called notice pe kania hi governor instruction ni chuan kan governor hian dan hi chiang chia lo mani o ti hi opposition za om viona governor ming timela depo han lamri la India dan pui kan en chuan Office of Profit chungchang hi and Article 191 disqualification te dan phung pu speaker India dan pu ya hian in ziaka tin disqualified dan tur chu Article 192 chiang takina in ziaka chu ta chuan Office of Profit pu speaker rem ti na in Office of Profit chungchanga in disqualified tur chuan Governor in atitheya mase governor khan ECI approval ala ka ngai ni hi chiang dewa ka rian na chu keima chungchanga po kan ZPM u now 10 Office of Profit bo chiangin governora complainant thena governor in ECI a thena ECI in ruling feltak judgment on siama thiam ka chan na te kha chu kan riat vek kha tin kan sarkar chunga po hian gazette copy te Governor danangin governor thuchuak le ECI thuchuak gazette copy milan chua sakte kha kalom committee kan suitel dua chu wang chuan pu RM chakma a hi so cause notice hi DCMA department na peturan lawang an lung oi lawati swalte nei ni chuan a thlen na tur dik taka thlen tur ani mele ti kha kan soi dua chu tiang tho chuan tun na ya tho LADCCM pu vizir sang chungchanga so cause notice nge ka hrechi alawa engani court decision bozuin DCMA tangin riat tir na nge
so cause notice thomo na pu speaker pe kania hei hi DCMA hian so cause notice pe engemo lung oilo na nei ni point a chairman a zok khen tur ni na langa LADC chairman a total chuan chairman chuan a ron du chuan governor a ron tur ni chu wang chuan heng so cause notice hanin pek te DCMA ti hi enroll lo na governor enroll la nge ti ni ti hakan zon non le tiang ka zo na kha chuan governor enroll lo ti ni a hret pui lo ti ngai lo ti ni a heng pati khe sa hian governor hian het tur hian ti mi ti hakan zon non le ni ngoi te u governor in a hret pui ti khan mo zo na ber chu a thu zir hian han soi ve de ngai te hi ve a hret thiam thlang ngai ni a in minister bila poi soi ve tho kha district council chung sang ania kan assembly hian in thui tak hi kan soi thei lo te po mai theng po ni se dan le dun lampang kai noi thil ania he ta chu thui tak kan soi thei lo mai thea a zona chu chiang e governor ni set puem DCMA so khos noti sa pem mi ti ani kha le zo bel zo turin puvi ma som tlo lung lei not bel tu zom tak lo somang pu speaker kalome kan district council and minority affairs department sang to minister dom tak pusila soivunga chanata na ka zo belna chu mara tribal hostel delia saktur article 275 nuaya sumsang santo nuai zasari chuang amun po MDC na mani sumano leito kha engtika sakchan tu nge tilai kha ka zo na ni e kalome zo belna zo turin lo tlai west bill tu member zom tak pu si ngon lian chunga lo somang Speaker, DCMA Minister Zobelna kan Zoduchu, DCMA, DCMA Department here, ADC Tenhena, Aikal Sorlo Chungchang, DCMA report Turin, Ariatir, Zona, Azotem, Zota se Engdan Lo Saninge, Azo Minhil Tayem, Tiania Panhina Chuan. Date ni sari thani sang ni la som ni la pali pu speaker ipal nain memo number A60011/1/2019 DCNMA Deputy Secretary lekha hi chang lota se DCNMA hian engtin nge ati don kha aikal report tura DCNMA in district council te nuayan staff te aikal lo azona kha ka zo bel na ni sin kan ngai thak tak han push speaker claim te kan se bel lokanga so lai autonomous council te so dan ran ne ding ania subject an nei venity hi kan riat sak apoi mo khop maya kitilaya asoi bel na khiarin azo na zo chan kharon ti chiang view maya sarkar khanin governor-in aikalanum le omlo chung chang kha zo na azota chumi zo na zo thei chu an ni amni autonomous district council te hi state sarkar tu nei na noi oman ni amni ti lampang kha azo na chu ani de ummaya engponi se aikalan zo le zo lo kha ava huat ani point karing chuang lo na chungin ma se enge khamin vazot kha apoi na vak niang o tin dan chung chang chu nakina anlaron soidon chawa alangai nom don chawni he video hi te chuan kitilai china po khianin han ngai to taila enge pungun lian chunga khianin state sarkarin aikal an omle omlo awa clarify tum kha alo enge ning alo hel ka do na me chutiang do lek chutiang do lek chon tong kamaron na yata engponi se aikal hi ke atra ka tilo khop me sarkar nan nei don point ming sign thapa ka tinga na join an nia khoi muna po posting ni se chuti khati ko mang afit le tling nia sarkarin an hriate an la nang ni tala inna thok tur khanin toyamani afit nia I hriat kha chhor tala aya mi dang local le deita se ilom kherlo me thai chu tiang che chon ni sarkar na thok te po hi tling le than ye in hriate tin khamin na du ngei ron interview te ron exam ten tlinga an han tling ta chenga ai kalan le de chen hi chu a fu lo deuh leka chumi chung changa zo nan lo zo thi ke chon poi ka ti che lawa pungun len chunga hianin
ai kal hi a support em nge support chuang lawa kha thil kha lo huat pui ve shim shim ti kha kan thlir phenga eng po chuni se kha an zona wa zo kha an thil ti swala niem kan tha chau zelang so tila wa helai tanga department pakhat ang maya kan ngai ni chuan a fellow in karinga autonomous council te hi India dan pui noya ro rel na ran nei an ni veni ti so kan hiat sak fo thakop in ka ria halai ka zo bel na ni e Moi the ang chang turin District Council Land Minority Affairs Department chang tu pusi la sai bunga lo somang Speaker kalome azona nei tu pu Robert Romo ya roite zo bel na khachu helai kan chana tang khan afi afel 5 year maya governor thupek nilovin ti khan engkim kharon chang fin ka fia a chuan chon governor riat puina ang zelin kal angaya tin purasik achung changa po hian engemo clarification governor in amamo angin lekha po hi kal tirani ti kha ka channa ni ta sela tin lunglei not bial tu MLS am tak pu MST zo na kha nia marathon ma district council tan girls hostel delia saktur chungchang kha ania ta hian an mani malak na liu ania ma an la a amaro chu na tho thei alo ni khan har satna a oma a thok tu tur chungchanga ti chuan thok theilovin a om tho theilovin a om renga ti chuan sarkar thar alo pianga sarkar thar chuan danglamna mi puite mu turin ron lan chu tira ran takin a boi puitu mara tehne na tho na hi thok tura ti ania tuna hian malakna akal chome ka ni ti kha ka chan thiam dan ni sela tin heta punguna ron zo na kha ADC te enge ni aikal chungchang le kha thon ani em ti kha ni kan thon ani hei hi DPNAR atanga le kha kan muangin ADC pathum te ne na hian an mani nuaya aikal an omlo report turin nisari February sang ni somni palia khan le kha thon chu ani tin DCNMA chungchang bi khi chu GAD na min zongin report po nil ti pek ani bokani helaya hian kan soi zau du chu min lo khathiam sela aikal chungchang hi sarkar thar kalphung thar sarkarin ni za chunga ti tu 100 days priority Mizoram Chief Minister zaom takina apuan zinga mi kha ani tin hemi ba ka hian kan zawai hian Mizoram chunga cheng Mizoram chunga omle khosa kan ni veka tin chu tiang chuan District Council and Minority Affairs Department po hi Administrative Department kan ni boka chuta chuan Administrative Department kan ni angin ADC pathumte din mun aikal chungchanga sarkarin ahriat du te khretura zona kan zo hian an thu nei na wa chu tum na emo kan khalowani chu ni sela tin mi ba ka hian enge ni Executive Secretary te direction na petheim ti ang deuh khanin ka hria kalu chin chia dana khan khalai po khai tiang hian
tối tế in hẳn sang đòn ta ilangin Under Secretary DCNMA in lệ kha hi at thon chua kan mi nga thon chua ania kha kha chu I thudik ania mo Deputy Secretary ta hian enga mo sarkar kalphung hi hriat chian tok lo na omani mai omange o ti kha ngai tu na a omani a chan chu higher authority higher official ten file ti tur anti angkhan signatory an niangin lekha khan an sign lo thei lova an sign na chu pek chu ani thrina heti ang lekha a hian athu bultan na I am directed to ti in I'm tran tang pui thrina directed ti le thu mal oma wang khan helaya executive secretary te lekhan wa thon na lekha kha ngani aniam zok lower post zok te khan direction an va pe ti na ni lovin I am directed to ti man khan thu nei tu sang zo kan chunga mi ten ti tura min ti angin ti a kha ako kani I am directed to ti kha kan chunga mi ten ti tura min ti angin ti kha ako ka chu kan phiat thiam po atha ome Point of clarification. Kan minister he ne adem chuang lawa district council in real bol na so kan phiat thiam puya poimo khoping kan state DPNR in an staff recruit chungchanga te and administration chungchanga te son ain rol turan ni lo an mani dan ram nei RR recruitment rules te po ne ya CCB rules po ne ya aran perfect kal ania amaro su sarkar kal phunga chuan deputy secretary ni mo under secretary ni mo chuan enga mo thil correspondent omchon avathon turani mase khatilowa a staff te chungchang thu ai kal omle omloka state DPNR department hian avakun san lawani ti lai kha kan sia ta chakop mai hei Mizoram chung India rama kanoma state sang kanoma state sang thunei na omani so lai so na autonomous council the Mizoram chung Mizoram chung omani wa speaker so lai so constitution na India constitution thunga omani ti lai so undermine anga va lai tanga kal puingo ta kha akal phunga ni lovani ti lai kha zirjiang zok se kan ADC ti lai kha speaker Mircia sakse malama kalzel na po khalai kha inchuti rim rem kha tirim rem ti lam ni lovin kan thunei na chi nei kan siat ve tha ni mani pal pela chiande palva sikta lemo davat lota le kha zo du an thar de wang an nei ve an subject na chon thunei na nei ni report peturin kandil mai ani an thunei na kam na chuna ni eng tang lo report ya state a chuan enga an din huna ka Mizoram sarkarin state service an nilawa DPNR hnuai point an nilawa council thune Full speaker. Full speaker. Point of clarification. Point of clarification. Full speaker. Zobel na khan khoya trangin nge salary an la ka tu thunei na manom lo ti la ya kha consolidated fund of the state atanga sumla te hi thunwai an omani ti la ya ro chu sia se Deputy Minister Khan district council tan kaka chu arhan pa pek liaw an ni heta tuna pokal dana chuan state finance commission panhi nain rotna siama local bodies tetan chu poisa apeka tung chuan hlau an la ani kalai kha sia thiam ta ngai Minister Khan chan zo ti rang o khota ADC pathum te po hi Mizoram state sarkar nuaya ania ti chuan kan sarkarin aikal chungchanga andin munakha hriat adua Namas council an mania putke ding an ni kan ram chunga mi fe kan ni kan ram chung ni wan ngot an ni lesson ta surkhan chu wang chon administration po kan ram chunga mi fe kan ni ya district council subject o ma state subject o kan lo ti to pange anin nial na savio nangin thil pakhat chu dan hi kan ria ni point rezi kluakila thrale ka ria tuna khenin she dan inang lo pani anoma pakhat ro chon department chang tu chuanin thunei na vanei kan tum lo andin mun kan chiang do mai ni
khami kha state in kan vazot mai ni sarkar in kan zot mai ni ti kha aron soi venia pungun lian chungai ro hi chuanin chu tiang zo theina dan pui nei le nem ADC te hi mania ro rin rel shan ania chu tianga ti thei ngo tani lo ti kha aron tran chan bokania engpo chuni se heta hi chuanin dik zog le dik lo zog adom ngei don ni na riata chu ti ro chuanin karon sei pui mo ber zo ka chu thil hri se chiang thini la heng tam tak assembly session hun tam takan khora lang chi te hi a thleng lo tur ania tin a concern department chang tu po khenin dan tlo chan tur a hremi lo khi a poi katia ama department chanania zona te po ngei ti ria khi aron chuana pon reng boka khami ni chon eng dan mangin nge he kan ti thei ti khaloin prepare ve om takania ma se chu tiang thil re reng chu atilo ti khi chenga chan chu a standpoint ta khanin a hawang reng view mai kan vazota unei na va thu nei kan tum chuang lo ti ba kha soi tur em ma shelo state pakhat Mizoram state noi oman nia te kha an ti thin tak nangin a point hi a strong tok lo ve bokani chuma eng po chuni se kan clear phenga mo nom tel tel don angai nom tel tel don no Central Parliament subject hang state kalai kha ka tingoda palchi ni lo ati tur atian ni zo ADC te nuaya eng ange andin hunakha khreturin administrative department ani angin zona zot mai ani an ro rel na khan avain rollo chu zo ka chu kan engatang hiat ve into chu DCN ma chung tang hiat ve administrative department kan ya DCN me te ka chu ka tu na kan dan pas thina kan din mun kha ai kal din mun hi Mizoram hi ani thini push speaker kalai kha chu wangin ADC te po chu din khretur chan zona kan va zot mai ani chu kan khalai kha chu ingai dan kha adik fam kim big lo ole kha khriat se o chu ka chan na ni atopa chuanin ingai dan kha adik fam kim big lo ti top to mai ma soi tur kha wang to ni topa ki chuan ma se lekhi kan chief minister pudoma aron ban pharwa me soi tur ani ni soi ti rang o le alo ye kan member zom takte kha kan house leader in nge sei du ani test sei tu ni lo so Push speaker kan soi du chu sina khan hasek bial member zom takina ron zona kha tuna hian kan MLZ nga MDC ni kopte an oma chu governor in ngai poimoni an mani district council chu nga member ni kop oilo na dan an nei ve ni ome tin he hausian kan sarkar hian an nei bokani chung dan pani chu an bo chian ni ala na wangin file hei hi zo chian turani aron tia governor thupe kakal ania tichuan an lo bo chia ania disqualified thei tu chu election commission anilo khulama thena ngai lo kan speaker hiani kan speaker hian adu chuan a disqualify nga a khongai deu chuan disqualify lo nga thunei na nei tu kan speaker hiani kha han soifia a tra in ka ria tin kan district council kan speaker in office of profit nuaya dan bochia a disqualify ili kita khen pura ba ro mai ron ti sualta kha chu office of profit chungchang haron soya pudoma khen dual membership chungchang kha soi mekania chu nia he kan ram froi tu te poi hanin chiar zau ve de uthin se chu ka ti ni achan chu an blind ve thei map mai mo he ta tanga lo clear po hianin dual membership le office of profit kha anon soi pol ta char me chu ero chan dan sang pani nei ti kha alaron chiang chhozel to ani it is qualified in the dan kha kan host leader hian nil lo se la ba thaw Push speaker office of profit lamani lo dual membership lamani hei thu randai ni khan kai noi chen lo wa na zo tu kha chiang lo 7 schedule ta kharon soya 7 schedule te chu union list concurrent list state list so na dai ani til hi khia chian de wa tha Push speaker district council te khachu thu oilo ti khachu om lo nia Push speaker please point of clarification
district council chuan CCB rules kan nei ve MDC le MLA te MDC le MP te akop the ani ti chiang ti giak chu Mizoram state hian kha dan ve tho kha kan lo pasa chu abo chiang e chelo ti kha governor in fedua chu wang chuan in sofian na chan sa pe ni ti chuan na to pa thu chu ati tluanga ama ro chu MLA tanga ban thei tu chu kan speaker ni danan bo che chuan ale ni he subject hi soi lo bom khop ma ni thil hi aron soi chiang view maya an mani autonomous district council in danan nei khachu thu ran lo ni sela state council in committee to khan authority thu nei na an nei nge ni ti kha pudo ma khan ron nem nge chiang view maya ti khan state sarkar po hen kan nei ve an te ke an ngoi ta mak maya pudo ma din to hi chonin opposition lampang te tin heta opposition angeniang ani lai po khanin ale lampang te chun an ngoi de mak lang puya eng po chuni se ani hi soita kang khanin central service a inziak kling thei kha ania tun thleng po hen central service a inziak kling anom thei lo je hi kan hre the o me kan mizo thalai te bithiam tak tak an tam to ma se central service a an tling thei lo chuta chon hei tun house a thu jinga na na hi chonin pudo ma hi a thleng sang pol tak chu ni a central service a inziak kling thei chin hi chu knowledge po a zawanga a thil zir peina a thil chik na tin engen eng pian pui fin na chung chang po hen a sang don ti hi a riat emema ti chuan dan po alo hre na ro e a concern department khan dan tran chan tur pakhat ma hre lo rol khan aron chan chuak aron assist thakhop maya ti chuan le a ai chengin kan assembly speaker hin aron soile don ani ilo thlirang ani dan riat zel ta hi tha a ne kan house leader sen khanin thil pakhat kan riat tu chu tura kha kan soi pol deuh leka office of profit chungchang le dual membership chungchang khania office of profit a chuan governorin a enanga thutluk da policy mai lawanga election commission of India ngai dana zot turni ti chuan governorin a thu le thati a case zirin a case an enanga hei hi disqualify omani ti chuan disqualified hei tu chu governor ani amara chu dual membership tu changa chuan kini khan disqualification of members act 1975 kan nei ni khata khan exemption list chairman vice chairman member of the autonomous district councils ka oma omje chu MLA poni theya MDC member poni thei ni ti ani ma se 1986 khan amend nia chuta chuan chairman vice chairman member ti kha thak thlengin chief executive member ti in executive member ti na thak thleng ani chuan 2006 khan amend le ania kha principal act 1975 act article 4 kha a delete tani omit tani dual membership ni theina kha pai saktani ti ani ama ero chu ti role chuan member zom takte house te kan ole kan assembly speaker a fakom ka tina deuh chu alawin zir na sani alawin chhir zawani ti hi hriat tuna adan soi kha an amend kum nen lam khan en mi alawin a soi thei chu assembly speaker ir poina ati tu dik tak ati ning ka hria lo thu ve ringot khani satli alo ni chumo alawin chhir na sa ti kha hriat khop mai eng poni se khati zong khatun tum video chuni sela he house a thu MLA tam tak te hi chuan a beng war thlak hle mai an ti ve nge in ka ring